Mayam Kurumjari Impact News ki Manung Hutna ke Thokchom mayam taram noksari ngasi asi July 13 World Population Day ni aduga masi handak saiji ki thimna 25 years of international conference and population of development haibni aduga loina hariba sida mani prithvi ki oina su missing hengalakpa sigi adum mayam se dum masi ki problem adum lay aduga Manipur ki oina su tonganba data khara da haib tare population unnatural population growth se lay having wafam su puthongna ba lay aduga prithvi ki oina yeng matan 2060 da data amai matan 2060 da 70% of earth surface human beings ai tare mi oibna loina ma khunda salak pa yai haibagi wafam su laibani na hariba yellow miga mari su laina ba aboriginal haib tare masiga su mari laina ba aduga missing si henkali pra hengat tabra loina na masai dai khoi gi mayam na people na masiki matan na kari kari khangba yai haibadi matan na khana na budumta impact news ki studio election lay bfci ga ek thangna na phami pase oza Dr. Chinglen Maisnam faculty member Department of Economics Manipur University ni oza sine baham ta taram noksari loina na guest my election biriba Dr. Moirangthem Manimohan social activist oza Manimohan so taram noksari loina na guest singi hojikta yam nong ni yobira ko oza Yumnamcha Dilipkumar Convenor JCILPS oza Dilippusu hoigi Manung Hutna taram noksari hawda ngari oza Dilip changkhela puk chap chanare kangi numit koi banina ngasi je kaino su traffic congestion khal ler mudau male ado oza singnen aham da thamjage wafam oza singnen oza kaino da Manimohan da thamjage zamani hon ngasi gi su paper su yam sauna sigi matan su yam sauna yawbiri oza Manimohan gi speech su dum yawbiri adubo tangai phada bai tare world population day siga mari leina basita khoi yellow mi adugo oza gi lon khoi aboriginal haiba wafam si lak basita people singsina masi mafam wafam tangai phadana khangdaba yade population growth aduga population day siga mari leina wafam sikudi muda sigi wafam yawdaba yade haiba wasi kari kari karmaina masi wafam thambi tingi masi aham tham 1989 ko houba matam sida focus UN na horokpasi mayam na budi hosu habi ni population hengat pagi oina mayam sina adu waina haijabadi population se hengat pagi dukak tana tana awat pagi jo awabale mafam amdadi population wat pagi some area adu masi gi loina tokthoga UN na karigi damakta karamba thim da horki ge hargadi health sector da pirako hengalakera tadagera high population se the Mokoi health can also the compulsory afaba, Jinjak Pijaba, Aduga, Masamo Fund, Maruina Moina, family planning the base story. Family planning see Moina only control of the child, but not the Mama do Masafan. Madu the control of the child or can the Mama Masafar could do not. Imung Dule, Masasu, Mama, Mapasu, Loino Puna Masafa Narakanda, I quay. Ngasi population hariba missing haiba sigi nainabada amadi masigi observe to the madun marune haibane akoina khaluna emsing am hengale henga pasi control to nobine khalu bane adu mak nate handak to resele na ngasai bidu su yaujabni akoi marup Chinglen na su hena khangi oja Chinglen na su handak ki resele in the government na economic survey da puthokpa matam da akoi si India si akoi gi hoji life expectancy hai tare ko punsi bi changsi hanadagi yam henkale percentage and 60-70 ga punsi baji hoji ti kamal lore India da adu India na hoji 100% gi 100 years ki target thame je thungdo re na plan tore adu amarom da Japan de already 100 crores tore na moidi laukthok sar rabani and 150 moi try tore ne masine bi UNO gi pandam gi ahan bagi pandam di mi sing ma sama phana hingal lo hai bane including the mothers moya and the child aduni adubu yes missing hangalak pasida ista aikoi object loi burning question in everywhere aduda aina ngasai thamjani di UNO gi ngasi phau the per ko thimsida aboriginal people or aboriginal subjects of the concerned state ko si aboriginal di aina thamjagado isidi lebak ai how do to na dana origin oin hingak missing do adu aboriginal of the concerned area du gi na masigi thimsida ngasi bawda wa indigenous ki kano wari gi tongamba ama da moi thim ama leginu koisalam ni ko world population day gi thim si da ngasi bo yaw de adu aina pamjai ni yohon bio yes haibadi madu yaur gadi Manipur da aboriginal people kana na we har gadi akoi we the ngasi tribe gi list saliba tangkhun kabui moja akoi na sedun tribe na uji khana ban ta seng di moji aboriginal people ni we the maiti aboriginal people na adu recently marete laga akoi sida absorb torga hoji leiraba akoi indigenous population no in count to leiraba mayam Manipur indigenous ni call maiti pangal adu moisina aboriginal ga moi ga dim lap nei aboriginal na aina thamjari badi masigi meaning terminology tonga tonga lei adu being a geographer aina
master geography lo senjarakpa de geography ki terminology ga nainana history ki terminology nainakpa matam nadi hai ma mafam du gi laibak lahau du ga hingduna leminar ko missing that means origin of the concern area haibani adundi asik kannana gi thimam tang asibok UNO na hapak ta base hafaningi hapaga di madu de hena nainaraga di hena meaningful thok oigani haidana adubo hapak na bagi position si karam karam angle da janghan be lamjen si lambi si karam ai takchan be masidi UNO na tawrak papo ne moigi population finding gi group amalai adu dai du da khoi indagi representative yauri adu gumbagi concern si dai da akhoi su adu natraga akhoi huje thaba yai thaba di akhoi site gi general public moi no su moi website hangalai haribas theme si da next some lakado ba forthcoming da di sugumba theme si da yohon biraga maram di moi na slogan si thelu paper on thelu law tu myam da khangli school college da yen thu ai bane ba theme je ado nga handa ki pire ba theme ji gadi akhoi nga si aina haris gadi pura contradiction yes adu anyway already lawre matung da masa happy ragadi akhoi na population growth karino adu national growth na kaino migration na kaino adu khar ka dum nei na yar kan okay adugi wafam si hab na bagi darkar masal dudi khoi masi thiba tai government gi site bi oiro aduga khoi gi CSO gi mayam dagi oiro jaslen masi matan kari habini kram aina masi pusto bay masi prithvi gi level la pukhana ba sigum bai khoi gi yam da missing yam jada ba hai tare concern khoi gi aboriginal aduga yellow mi na so haina ba khoi gi manipur di issue si CAB gi issue adagi manipur people bill ILP issue mayam sigum masi tum lai bani na ngarang na handani khoi hogi ba July 9 da sahi mari phabai kumon khoi lamjing meragi kumon pangthokhipa masi ILP gi hogda legi dabani sigum baga yam mari leina bina manipur people kano si kanana bagi masak si yam sangkhalak parina UNO da sigum gi pukhana bagi prastab to no bai masak si government site gi CSO site kram mai to sangkhan be ja sangin kari habit gi sim thang aina khan bada dum yam kan sangchal en khale adi malem gi leiriba indigenous people mayam se masina yam kan na koi pressure pi bas lepte adi indigenous people sing si makoi gi hak adigi makoi resources masi kan na bagi hai tare adigi amana hoji hongai ba hoji globalization gi ahong base masi yam chawna tsunami dun hong pas da masi gi asong ba threat si indigenous people da pi ana indigenous people si makoi gi survival gi question ama asong ba question ama lakpa adigi amarom dana koi gi magi senmilon gi magi trajectory yes adi development trajectory hai tare masina mo aina sum yeng bada magi focus na krai da pi da migrant da pi adi indigenous ga migrant ga ani si thama matam da migrant si da na hena concern oy adi moi gi wakhal da moi na khali si koi migrant si yaudana development si lebi aro hai bi gi wakhal lo na ma masi me lei adano ji ngasi koi develop country sing sina koi safali se samai da koi USA oro UK oro western country sing oro makoi na safali sa masi migrant sing na safat pani hai dana migrant gi da makta di makoi kanna bagi koi gi law mayam semba law mayam semi adigi makoi gi da mutta achau funding mayam andaki union budget 2019-20 andaki full budget ngarang nan putoki fise sina su migrant gi da makta di lupa crore lising ma diogdi adai dum thame mamang da su crore chatuk chatet adum thami ko masi migrant sing gi masi mo gi laita pham rehabilitation tongna na bagi kari gi aduna adigi law mayam su lai migrant ki de aduna migrant kanna bagi akoi gi magi law di thi jana chaptan lai ba adi amana migrant origin chi aso ba policy maker da su mo di yaure adu indigenous people lai sidi maro na koi isolated orba yamna marginalized orba adu ma kambu sine yam boiba the india gi case la ga su moina zik indigenous people haina moina lawri se uri sidi koi mapung da tribal sing sine scheduled tribe sing the india da lebe scheduled tribe si census ki matungina 104 million gumale 104 million si aina kanjaba da percentage da pargadi missing 8.6% gumane ado high state da koi harbi indigenous people haris da koi metai gum basi mu yaudri bane ada koi dijanelo na laira banina aduna koi indigenous people di oijaba adu magi constitutional protection de amata leitaba adugumba koi fruit ama hargadi koi metai sinising basi oidori ne adune koi india da su koi indigenous people sing nikti jana koi masi legally recognized obidana makoi ju chap chaba form to pa haksa masi pibiragadi siguma makalgi ate ate koina haidi yam sana da badi man kasi toroi da bane aduna hojikti masi yam concern oi aduna united nations organization na magi local liba koi magi measures ma'am se aduga magi state local liba development ki activities ma'am se da koi gi indigenous people gi magi space masi magi matik chana koi masi mafam pina basi hoji pausi hona de ana atop top kambu sinadi world indigenous people sing numit ka na dum pangthoi adu yamna koi masi yam excluded oiba
people dona sum khan badona to basi made dum ui an hojiki development ki process data indigenous people say yam excluded or ba adu ma yam marginalized or ba adu ma kambu amadi oidra dum leiba adu moi ki voice masi moi voice tabi na ba si even ko ki india makta da madi ki voice masi koi ta basi wala kan si da ko ki united nations ko organization da india ko bagi koi government represent tor ka haige do haidra kan da ko civil society organization ko ba ngo ko na haidna madu ki person do sat ka drai se question amane anu hojik manipur ki case ta ai laksaba matam da su ko yam toin hari ba migration haise ai ni stedi amna nunang jaba male ba ko na migration hari si manungi oinadi illegal migrant khaidokrasi ko manungi oinadi ko ki interstate migrants se interstate migrants si da migration gi chang si khwai wangi si khungang dagi sord chat pasine khungang dagi sord rural to koi urban masi chat pasine basi migration gi movement se state manung da su thoi ne ko do koi rural dagi koi urban da hagal pasi atai da masti india gi oni yang matam da di interstate migrants da koi gi birth rate puk gi chang si yang wang basi state ani ka khar ga di da bihar ga up ga ne missing jo phangna leba khwai dagi largest populated state never UPs. Ado highly ba mafam state riba but let's see 2019 gi SRS ki report ta. Musi yang wang leba. Highly ba koi SRS ki report si da koi gi magi rural da di masigi but let's see 27 gum leba. Ado Manipur ri 14 gum da leba. Adi di rural da gi urban da salakpa atopa state da salakpa matam da su khare hena adi magi hingjana gi survival gi natra magi economy gi laiba magi imung manung gi film gi magi sen tanzana ba haitare ne ko film phagana ba standard of living du phagana ba idam ta koi lambi thekpa matam stai da ainam sathi jari se suma yam lai ba ade bihar je resource matik chana le ba bihar is a rich state aduga mokoi da le people si tam poor people ne ba aduna hari ba sigi bihar gumba matik chana su resources si lei ba si phajana madu utilize roga ngasagi magi state sigi masako na jana ba makhona thona lepcha bang ngai film si de hoji fox lei te aduna kai dore makhoi degi thorokpa ko gi rural gi bar ne seng wangi dana ko urban gi su wangi ni rural gi su wangi bini adu rural ga urban ga yeng matam da bar ne si urban ya men wangi ba rural ada rural gi sei lai ba ko gi lai ba pattana lai ba kambu sing se makhoina akogi ma hingnana bagi mafam thirakpa matam da north east aidi adum target toleba oi south su tawi ko ado go to akoina village go to akogi hill kai se masi go to north east se masi laibrai se khali se akoina north east ki migrant mayam gi akoina masi gi data am khoma matam da urisi inner line permit su leriba constitutional protection su leriba special status su leriba nagaland se masi migrants am phangna le manipur gi akogi nagaland hena migrant masing yamna as per record leyeba ado kali gi noni yang matam dadi kogi nagaland gi asana constitution protection leriba ilp leriba jaga se masi gi kaithel loin baksa masi migrant singna dominate taweba ado masi ataina haibane te ko makogi sarkar magna kogi survey ma taweba survey ma tawbisi da kogi magi indigenous people ga mapan gi lakpa migrants ga kana na kaithel se control to geni yang matam si da 73% of the magi urban gi magi establishment sing che business establishment sing moi loin to ana moi na sahida kogi paba lakpa income si revenue haita masi sarona 500 crores ki adagi sang se masi lai hairi si ngasi dagi ni sahi tram ki mamangi kogi survey report adu ngasi di 1000 crore gi matata yormadoi ne aduna kogi migrant jawdragadi kohima si heda si film le ade makok chung si collapse to film le dimapur le ade itanagar le khale aizol su le khale sigi film si lakadore ba aduna aduda natana mu rural da mu kamai to ge da koi khungang da lokhaliba adigi singi manung hanjan ba jaga sing sida pakhaliba magi x policy gi makha sida ngasagi mase connectivity gi tawriba adigi magi ton ba song ba project mayam jigi hydro project khangde ama khangde tawriba mayam se masida darkar leiba koi gi sinmising se masi magi local gi indigenous people do na chapagi mota makhoi oina kor kanda moi changal le maram di keno da migrant sing sidi hungna kusumal hongba aduna madugi contractor mayam le kani politicians mayam na magi vote bank oina khalakani ana suma mayam jena pulakanda koi north east se hoji asoba threat ama la ibane ba aduna hoji india gi ona yang matam da su hoji population de na maroina pireba message di population control sine ana population control se kari guma torpa matam da koi maduna koi magi india pumgi na one policy ma chalakpa matam da maduna sokaduri sa masigi masing yam jadaba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ minority ꯂꯩꯖꯕ marginalized ꯑꯣꯏꯖꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ indigenous people ꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯕ꯭ꯂꯣ ꯑꯃ ꯄꯤꯒꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯥꯐꯨ ꯑꯃ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯠꯁꯤ ꯗꯝꯄꯤꯡ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯅꯦꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗꯧꯕ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯏꯀꯅꯃꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯕꯖꯦꯠꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤ나 ꯃꯗꯣꯝꯗ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯁꯣꯝꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯤꯗꯤꯡ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯦꯄꯔꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯗꯤꯂꯤꯞꯇ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ 1951 to 2011 की सेंसस की डाटा की मतुना 11 लाख से ना आउटसाइडर चंगसिल ए अदु वसी की डाटा को वसी हंदबा हंगत पर लेरमबदी ए अदुबो मसी अननेचुरल ग्रोथ नि हाइना दुम पानरी अदुबो येंबा यारी सी हुजिकी लाइबा ट्रेन सिदा तोंगान तोंगान हुजिक फैमिली प्लानिंग की प्रोसेस मयाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मयाम लेरी अदु मरक सिदा ओजा चिंगलेन हाइडबी रक मयाम दुगा येंकांदा सिगुमगी थ्रेट मयाम लापा जंग साइगे अखोगी JCILPS संगहन बिरिबा CAB की अगेंस्ट अदुगा मणिपुर पीपल बिल की मतंग संगलिबा खोंजंग सिंगसिका अदुगा साइगे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे UN की सिगुम लाखोंद सिगुम थीम अमा इंडिजिनस पीपल्स अदुगा एबोरिजिनल पीपल्स की थीम अमा हाप्तबा यादबगी तंगाई फदबसी लेबर लेतब्रा हादि मतंग करी हाबिनी स्वाइद ओजा याम चुमे तसेंगना यूनाइटेड नेशंस की मियंगदगी येंगगदी इंडिजिनस हाइबसी खोइद लेरिबा मणिपुर लेरिबा इंडिजिनस पीपल सिंगसी फजना डिफाइन तौबने अदु लाइबक थीबदी इंडिया गवर्नमेंट ना मखोइगी इंडिजिनस हाइब टर्म से मसी सिनब याते इवन अखोइद पास तौरिबा बिल से प्रोटेक्शन ऑफ मणिपुर पीपल बिल बुहायरसु इनर लाइन परमिट सिस्टम मरी लेनब बिल सिंगदने इंडिजिनस हाइब वाहै से मसी कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रूव तौदबनिना रिकॉग्नाइज तौदबने मसी हाप यादे हापते मसी यूनाइटेड नेशंस ना हल्लिबो वाहन तौतुदा इंडिया ना एंडोर्समेंट से पीब तारगदी कदोगदे इंडिया ना हाइरिसिना इंडिजिनस ओइब तारगदी होल पीपल ऑफ इंडिया आइदि मणिपुर इंडिया की ऑल सिटीजन सिंगसे लोइनम इंडिजिनस अनगदम निसिने अदुना हुजुजि की एट प्रेजेंट मोइने इंडिजिनस नि हाने लोरिसि मोगी आदिवासी शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन खरसे से सपोज इस्लाम द तारिबा ट्राइबल की पॉपुलेशन विलेज द लेरिबा चिंग द मान द लेरिबा खरसि खक्से मोइना मदु आदिवासी ने खंगनरग लेबा अदुना अखोइने इंडिजिनस हाने लावबसि मसि इंडिया की मनाकोंग चंगदे अदु तसेंगबदि मसि अदुना ने अखोइना अनरिप्ता पीरिबा यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ को राइट्स ऑफ द इंडिजिनस पीपल गाइना अखोइना लागदरिबा 9 अगस्त को पांगथोकदोरिसे सिदसो अखोइना चाउना मसि ऑब्जर्वेशन हम तौरिसि मियाम द मसि गो लेसन नम मसि गो अवेयरनेस म पिनबनेबा इंडिजिनस पीपल सिंगी दमता राइट्स दि फजन यूएन दि प्रोटेक्ट तौर थंबनेबा अदु लाइबक थिबदि इंडिया ना इवन नेम इटसेल्फ इंडिजिनस हाइबसि फाउ दि रिकॉग्निशन पिदबनिना याम लाइबक थिबा अदा हुजिक हारिबा ngसाइगी पनबिरिबा ओजानिना ताबिगबदो ग्रोथ एची कनोदा मरुइन हेलिबा ग्रोथ एची द खोगी बार्ट सिन नतेबा बार्ट एची नतेबा खोदि हेंगलाइसी मणिपुर स्पेशली मणिपुर हेंगलाइबा ग्रोथ एची क्राइ देनोदा इकोनॉमिक माइग्रेंट ने लाइबा मपान की चौपोक चंगइसे चौपोक चंगइबा से कनोदगी हौरकांदा 15 to 30 गा to 35 फावगी एज ग्रुप सहिसिदा मसीद चंगइबा सिंगसिनेबा यामना अखोइदा अचौबे ओवरबर्डन नम ओइरिसे अदुना सि कनोगी मतुंगिना अखोगी सेंसस की डाटा मतुंगिना ग्रोथ से सपोज 1951 दा 12.80 लेरमबसे 12.80 न लेरमसे 1961 दा 35.04 योवे कमाइन तौना हाइरिबा ड्यूरिंग दिस डिकेड कमाइन तौना सि 12 दी 35 जम तौइनो मसीदा अखोगी लेबर पॉपुलेशन सि की प्रोडक्शन दा अंगामम पोगसु मदो सुंगयो योरोयबा अदो करिदगी योरे इनो न हाइतारदी लाइबा सिंगसी यूथ सिंगसी एडोलेसेंट पेरेटा अमसुंग यंग एज द लापनिना मखोइ सिंग असिना नेक्स्ट कनोददी नेक्स्ट ईयर ददी ngasi लाए नेक्स्ट ईयर ददी सलकांदा मागी मु लोंगगा मसा मसु उमपोरानी अदुमाइना तौदना अदिगे चौपोक लाइबा 18 एज मैच्योर ओइरबा सिंगसिना लाखबा सिंगसिना मरम हरकान मसी पॉपुलेशन सि जम तौरिनेबा सिदनी अखोइना कनोद JCILPS ना सिंस 1980s दगी अखोइना सुम चंगसेलपो पॉपुलेशन स्टडीज तौरबा कानसिदा अखोइना जो हानना को यूसेम की माइगे दगी यूनाइटेड कमिटी मणिपुर ना अखोइना कनो तौरकांदा रिसर्च एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंटेशन शेयर लाइदना इसामना चामे ओइजरकान मदुगी कन्ना थिगलब मतुंग ओजासिंग लोय यावरे मददा अखोगी ngasi कनो दयार ओजा RK नरेंद्र अदगी अखोगी कनो सिंग ओजा ए ब्रजकुमार अदगी ओजा हन मयाम से डेमोग्राफर मयाम म स्टैटिस्टिशियन मयाम म पॉपुलेशन स्टडीज तौरिबा खरे एक्सपर्ट मयाम जे लोय यावरकान मसिन स्टडीज तौरकान रिसर्च पेपर म अखोने याम चाव भोलुमिनेस म पुथोएबा मदुगी मतुंगिना ने अखोना
base di 2001 ki census ta base tawrkan bu thokku matam da bhaw da more than 7-8 lakhs legrabane aduna huji 2011 census da 11 lakhs se masi hen ga dawtani ta se India gi oina su population growth asi nga India gi 1% oi ka da Manipur na 2.45% oi abegi ahom de masi se but and date na masi oi thok ya ba oi thok nate economic migrant sing se maru ina thabak suba lak ba sing je masi di mature lak aduma pu huji ki world population days gi moina piri thim si da sai ojana habi wafam samai sanghan na ba akoi indigenous ado aboriginal people sing si ki wafam thamna na ba gi matang ji karam maina karam bengal sanghan ba ya ga da gi ha wafam ji masi di akoina akoi gi kano da gi se so gi mai gi de hai jaba tar ga di akoi gi ba si gi oi ba kano mayam akoi gi kano tor ga seminar da gi kari da gi adagi academic discourse mayam tor ga madu gi recommendation mayam lor ka madu yone tha ba yai either madu india ga mena forward to da ba gi wana te akoi gi un gi lai ri ba Covenant sing sida ko masing madungena ko na thara ka na masi ko gi voice tabi ne injam na tabne ko not only through India ga mengi na dragana embassy gi through the salary kai dong ne masi oi banga mo aduna CSO sing sing mai ge da di human rights ki defender lai ba human rights organization ma'am lai ba civil society organization ma'am lai ba si sing sing gi findings ma'am si recommendation je phajana compile tawra masi through proposal and the UN da yong na ba thara ga madu da kana chanjal han na bo hona ba hai bi sin ne ko na masi pamje okay oja singlen laksaram ge point si huji ki oja Dilip da jai bi sigum ba CSO ki site ki jai bi do Manipur University think tank ne lari ba si da researchers mayam na aduga paper mayam da prithvi ki journal mayam da sigum matang da ta phong da khare hen kana ga dang khali si masak da kari kari emphasis kari kai lai oja singlen mi khara konse laga ta phong aduna di kana masidi policy mo into gadam ne sarkar gi level da phajana funding tor kanda haidi aina magi kano khara pal ge ta madu ne ta taro eba anu masidi oza mana natraga oza ni na natraga oza ohum na aina toroga yaro eba sidi sarkar na aduna an khajaba jese IP gi market gi tham gi male sarkar da ko gi population gi commission natraga madu gi population policy gi matang da state ki su oiba madu gi tawbe ya bai di state na phajana funding tor kanda madu da koi ting ting me am invite tawbe adigi madu da koi commission ma sem committee ma sem na habi wadile adu population commission sembasi state ki jurisdiction da lebra leitabra haibadu madi question mu orakanda maram di India gi jik leiba phibam se koina phibanung da am hai jate ne te akoina toning ba tawu ya de akoina koi assembly da khangde amada khangde legislation je akoina amada sem ga ta madu eta yare ne loba eta yada ba yorkanda kon bagi handa ki koi mob justice ki sam chama masa thubuk da madu koi president jong ne adu thadorokte aduna ngai state ka center ka lainari ba relation se mas constitutional go ba magi powers administrative power political power financial power se centralized jam to ba adu centralized to boni na state ki khuta shakti do matik chana litamina koina koi interest myam gi interest people gi interest indigenous people gi interest koina karing ba kharau tawje ke na to matam da madu ne ta kogi madugi kare ne road blockade myam se masi asoba road blockade ki amalay anu jik anyway abu loina hargesu Manipur da koi university masamak tasu population studies gi center guma ama madu di mathok ta ne khale koi center du na puthorok pa magi findings masak sing do madu ne ta sumni ha badi leki adu su tongan ton ba mot mayam lai kini adu punamak si koi gi magi mai funding tor kan government ni thina funding tor man si in terms of crores of rupees sang po ne ba ram di census ka tori si koi census ki no yawiri hai masida changi si in terms of crores of rupees changi ne mai yumdong koding tor ko doi ni adigi imong one by one tor ko doi ni information lor ko doi ni aduna adu mo mayam se longna bo honor po matam da magi census si to matam da magi sarkar gi executive ka thong ba chemam changi ne adu lanai miyo mana kana gu makhrana madu to bangam bagi thak ki wang madane adu census kumba adigi missing kumba adigi migration gi sigi issue la ko matam da di government ni thizana funding to ba changi ba okay madu ai do ko university na su magi center ma sigi so war role am di lo yari masigi mari le na center ma du tongna bagi ai honabam du to okay hari ba hom sida Manipur population state population commission bo rasu adu ka center na state ka lainari ba mari sida center ya so ba khut su darkar lai bani na masigum ba he kan tho sa pa da mayam puna mana ya ba CSO sing adu people kudim na ya ba du ga university ki su think tank mayang imrak ti su torkan da universal level lai tare masi ji pukhat pa masang ha ni matang de apte tak brem su break bang da khoi yam thona jar ke ping ni su ming ta da lebiyo break ke batong mayam pun taram nok sari ngasi July 11 World Population Day loina na Manipur gi context yang kan da tongan pe angle kya da Manipur da yellow mi sing si hen protect torna ba aboriginal sing hen protect torna ba gi tangai phada ba masak sing leire habdi matang duri ne nezarip se oza kano da oza mani phonda mung laksaram ge oziki oza singlen jai bi Manipur State Population Commission gi tangai phada ba ma thau tare hai ba wafam su phongdo pikre du ko masigi matang joga thambiro du ga loina na haujiki growth rate sida
ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊ꯭ꯔꯦꯇꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯗꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯇꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯦꯝꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯍꯦꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤ ꯃꯆꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ एजुकेशन मचाकसिंगसी करी करी मसी एंगल सिदा खर इम्प्रूव ओइबा याबसिंग कई कई खिन थमियो या तसेंगना हौजिफाउदा सेंससना पुथुइबा फाइंडिंग जे भारत सेंसस से 1972 1872 फर्स्ट होवे मणिपुर मसी याउदे अदु सिंक्रोनस ओइगिदे 1881 वन मार्ट 1881 से सिदे द होल ओवर इंडिया जे सिंक्रोनस ओइना मपम अमतदा तवे सम एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर को हिमाचल प्रदेश की स्नोबॉल नतना अदो आइना हाजर के तो इदी फर्स्ट सेंसस 1881 से दा मणिपुर से 2,17,000 गुम लेगी पॉपुलेशन से दा मतम दु दा अकोइ निथौ पाली अदो ब्रिटिश ना दु मसिंग थी अंडर द सेंसस हारगा अदो मसिदे द लेबा मिसिंग जे मोय मयाम सेंग न पन्ने इरमी मैते से 1,34,000 लेई मसिगी अपुनबा 100 की मनुंग द खोजि 59 पॉइंट समथिंग 59% फर्स्ट सेंसस सिदा अदगी मथंग द ट्राइबल सिनाउ सिंगसी मोयना कुकी नागाने खाइदुई अदु 70 सम पॉपुलेशन लेबसिदा नागागी ग्रुप सिना अराउंड 79% गुम लेगा कुकी सम नेम ले मथम दुदा अदु मोगी परसेंटेज अपुनबगी ट्राइबल लेवल गुसी अपुनबगी मोगी अपुनबसिना मथम दुदा यावरिसी ओनली 38% 59 प्लस 38 लेरेको अदु मोहम्मदन मैथै पांगलना लेसिना 4881 ले 4881 मखोई परसेंटेज 2% ले अदुगा मपानदगी लाख मिसी ओनली 105 सी मनुंग दा बेंगोली न मसिंग यामेको अदे हिंदुस्तानी खरा हाई बेंगोली 97 समथिंग आई चपचाना मधुम खाइदरगसो अदो मोय परसेंटेज नेग्लिजिबल ने आइना हमदर के तोइदी अन मथंग मथंग सै तात्र लेब दिके सिदैस्ता नैनरक पर सिदैस्ता मरुइन पॉपुलेशन सी अहामबददी ट्राइबल नमदुंग शेदुन कास्ट की लिस्ट 1961 71 दगी मोई तोंगा शेदुन ट्राइबल शेदुन कास्ट एमएमए 1956 लाख मतुंग ददी मोई मसिंग तोंगा तोंगा थीरेको सी ममांग थी दे अदु मदर टंग दी थी मदर टंग से अखोगी लोलिबा लोन मैते लोन और मणिपुरी और तांखुल लोन तांखुल अदु लोन मिसिंग ओइना थीबा दगी दी मोई मसिंग जी 51 बौदी फंगे अदुगी मतुंग दा 61 71 दई ट्राइबल मसिंग दा शेदुन ट्राइब त चलबा सिंगदु कयानो अनान कयानो तांखुंगा चपचांग खांगे उजी पुतिल दे सेदुं कास्ट की खंगे लोइस क्या नो एथीबी क्या नो अतोप मपालम की दुबी क्या नो अदलोय खंगे को देन मैते सिंग अमदी मुस्लिम सिंग की दी खंगद्रे मुस्लिम सिंग की ना अदुबु करिनो 31 41 बौसि मोइसु मयाम सिंग पल्ले इरमे अदु सुनी ग सियागा की अचो इरांग मखना गिबदगी मसिंग या मतानाबदि मदुजु मुतिंजन गरे अदुगा मोइसु अदु होजि मुस्लिम की एज पर मुस्लिम की रिलीजन की डाटा दगी खंगमंगवनी अदु अनिसुदा मैते दि कमाई खंगने अदु दे अखोय मदर टंग सागी लोन गिबा अदु रिलीजियस अदगी माइग्रेशन की डाटा 71 दे हापचली एज पर बर्थ अदे एज पर लास्ट रेसिडेंस ना अदुदगी खरा कलेक्शन तौरगा आइना सुम डिकेट वाइन पुथोक्सबनी को अखोयगी से आइना पॉपुलेशन जी ग्रुप मरी थोना मणिपुर दे लेजे खाइदोक्सै मैते और मायान मिते हाइबिगेरा सिगी ग्रुप अमा ट्राइबल की ग्रुप अमा मैते पांग ग्रुप अमा अदु अदर्स ना मसी मियान हाइतारे खोइना मसी 1991 दा 59 लेरमे अदगी 60 1901 दा 1931 दा 58 1959 51 दा 59 61 दा 58 71 दा 56 अदगी 81 55 को 53 243 अदे देन 48 2001 दा अदे देन हौजिक अखोइना हौजिक ngasi naina gadusi last की 2011 सिना सिदा कोई 44 ले 44 ले बस सिदा होरे नै मसिगी ब्रेकअप हम थमजगे 44 से मैथे 1,25,100 1307 सिनेबल ले दोइसे अदुगा ट्राइबल सिनाउ सिंग हम पाजे के ngasa 39 मुक लेरम बसना मोइसना जम तो होजि 41% दा आइगलकपा अदे देन मैथे पांगन 2% ले बसना होजि 8% लाकपा अदो ngasa ट्राइबल 41% लौसिना 11,67,422 अदुगा ngasa मैथे पांगन 8% लौसिना 2,39,936 लाकपा एस पर रिलीजियस मुस्लिम दा अदो ngasa मयाम यामना बर्निंग ओइबा ngasa ओजा सिंगना सु थंबिग्रिबा माइरन सिंग से आदर्श ना इन नजरी से 1,97,000 गुम लेवल 1,97,000 to 129 गुम लेवल हाइबदी मखोई परसेंटेज सी 7% दी ओरे 7% सी दैसा मोय मनुंग दा हौजे एक्जेक्टली एकदम खंगे नेपाली 63,756 नेपाली नो डाउट मोय एकदम लेरे मोय दि खाता हमसु ले मोय की
moi masana thame dum are even tamin sing thamami more de lebe tamin sing moi loi record thame masa SDO naga sinnamaga moi anga pok pok moi certificate pihale adugi moi sinai ko adu Hindi speaker 31,703 leba adu Assami 30,601 lei adu sigi manungda yumdang naiba Nagaland ki last census sida 20,000 guma sangai adu aina masi kari gi sangai no thiba kanda taseng moi yum hong pasi maroi na marriage yam oirame aina muk masi kuthana ong yum kanda aduna ngasai gi esba ngasi hoelam pau do yauri ba data ngasai ozan 11 lakh sai bese latest census 2011 gi ona nei no matam already population already website le re mother tongue data le re sidai the 11 lakh si out of 28 lakhs 55,794 11 lakhs le ningai sulai lite mani adu leiragadi kana kana no akhoi no se hangaduise ngasai na 1,25,000 maitis ne haido A to Z ne adagi not 1 lakh so 12 lakhs 12 lakhs sorry adu others 1,97,000 lei haido A to Z ne leise kana kana no loi leire bane ba adu da yes masi the akhoi da sidai da deploy to dun leire ba sipai masingi lising yang khai mu khare le adu moidi migrant ne thaba ya de moidi census record lok to su migrant ne tha de moidi mani moi migrant tha so ya de moidi ngai the movement to buni na anywhere moi am da sa tui ne ba aduna moi je masing di locally Manipur da leba matam da but moi si migrants na tha ro adun di 1,97,000 da 50 mu su le gra bane aduna outsider akoi na tasai uriba Nepali yam in case lady se sida lady sida gi hen na hen na legani sida correction akoi ko amani khena bana tana aduna yam henjan na dilai ke habisi mai thamjage ani subada yes aina masigi study mayam je aigi subject ki sum nei nazar ko matam sida ai khoi na ngasai nei na gi do ja chingla yam sume ain bas na kana nei je cookie sin cookie group sida missing yam henkale si ain am ngasi sai trong ai mang de redu tu am to kanda isina am khang nei bu thing ne publish to we are na kodam to di negotiate to thing ko ai je aina haiba data na te census na haibani census nang thingaga di ai handokyan mangam khide then ngatam do da aina population strategy launa aina maitai panghanga cookie singda emphasis spear ga moi kaya mano busanga ge se emphasis pin no hona matam sida it's in every village laiba khudi muk tu nei na tharka la achom funding om la achom funding la sida research scholar aina mi khar ko re moi hare tongjer ge ozan hauba hore adu paisa si funding yam chaw ai ngamak tre ai lana to wor kuni ko tata panam ai ngon do leiri adu ngamde ngamda matam sida ai paper ohum mari ngasi 15 years kai collection leijari ai sumaina happa hogi population study center ma hojik Manipur yam dharkar leire commission ate koi to ai matam hai jabse study center ma hoja hai jini is and every anandu kadai de lakhibano karamba khungang na ma tarame moi population ji since kaya din kya bo leire hoji moi gi khungang kya leire kadai gai le bai phei du kadai de lakpano kamai to buno maitei du kai de lakpano kamai to moi khungang kaya no sigi deep analysis am nei na bam sang hai very luckily khoi gi social economics ki census sama kha statistics department na maitai muslim ki putho hai 2004 moi matam da 2 lakh something le na putho hai ko khungang wise moi khungang masing pajana pire mi masing pajana pe moi adum pajana adum Manipur government asset oina huji le 2004 da economics and statistics putho pa maitai on maitai pangal adu ja ngasai gi haibi ba migrants ki migrants atai others na pan gi bodo adu gi wafam da others hengalai bra hengalak tribra hoji si constitutional labor Nepali wafam nate de masid ai nga sa hai re 1% and 2% 4% 6% 5% sumla hoji 7% jo re that means moi population de adum henkalai basina akhoi da threat to re se kadai da threat to ge da akhoi hana aboriginal high sira natraga na akhoi gi indigenous people high sira akhoi marakta lemine me ba tribal sinau singa maithi pangam marakta masing yam henkalai 2% le na 7% da maithi pangan jam to re di aina masi engan si there je hana da gi 1606 khage mana manau pasano mai lada lanmi ona phawa war prisoner 1000 muki population duna di magi nupi angang do maitei natraga maitei nupi tribal nupi pi ga charong manong naraga leirakhiba maitei pangang gi only 4,981 first census leiri buduna oji 2,39 yoje yobom thokte sine karai da ma yes adu da migration gi factor da adu da la e asa gi birth control moi tawdi akhoi yare ba ko ayam mana maximum moi religious da based orga adu even tawna ta tawda da tara posu si yore
calculation je adu gadi sida migration khara changre migration ni haidna count to ba yes adu ko makhare manam di maite pangan je da sang isi akoina khandok pangam de sima adu ani subda cookie sinok singi masing sida chi cookie haire akoina by fai mate adu da leini mayam sida maximum population je henkali population kai da lakhe da sin cookie gi group isinok singji Myanmar singdagi push out tor pani Myanmar government na masi madi am sing 1991 dagi ko adu push out tor pu mayam si sanga khaya ba simu su khange ba adu ndi haiba sanga khibagi isinok mayam se masi masing je final to ba darkar le to adu harna tai su leram me hausi so no bu sanga khre adu sigi population ji di henga khre ha si madi koi no daw ni yare sab exact masing di khangam de okay adu virus ai solution jar ke ba others ki kenu de di koi khangam me ha ba ni akoina Myanmar sana lauri se sidi exact khangmangam me that means Nepali kai lege khung kya lei kaya no census figure gi wanate makoina su dum hair kani chalo Bihari kai lei kamai lei Punjabi kya lei kada si khangmangam me but only policy duni da kale se makoi da kari benefit pi ga kamai tong na thamgani kamai leni madu ILP gi kenu da su yawngani sebi du yawgani maduma yes ai aroi bada nga sai koi jana hang ya pajabam kha mapa da le ba khoi gi maitai sing or maitai pangan sing or wari ba dia legi ba sing du kamai tong ga ha ba post da ngasi mayam na lor ba sebi si ga di ai mari le na de na lobiu ai na ngasi da gi sai time amang da ai suma hajag re Myanmar da le ba maitai sing du sai tare khunda kwa 19 dagina 1825 ta moji war prisoner oin pugi bane adagi mathata hoji Myanmar le maitai si threat le re ha bi yes to adu ai har ke to je mandi rohia tan thok pa dmaina moji tan thoro ba moi kai li tu ge ba action maitai na tana a se Manipur na tana adon de aina masi suma ha je moji home coming ni migrants nati aduga moji hoji hadak ki CB gi law matam ja country pi da ito Myanmar yaw de kari dong te yaw dino ai de masi happen ningi government masi hap ko dam ne mandi in the government na Myanmar da leki ba maitai sing or maitai pangan sing or maitai aboriginal ba taiben kha yaw gi do makoi moi India loina count tong dre yes adu di moi halak pham ja Manipur na tan leite aduna aikoi CB oisunu mo oisunu halak pham matam da mai magi state origin da halal lagadi post sungani na edu matam jaga okay hari se kosiki migrants ki wafam le da marakta yanjan na ba khang da ba losal deep lupsal laga adu wafam dre oda dirib lakcharam ge hojik si CAB wafam du tongana changraga Manipur people bill gi tangai phada su leibani na mayam khongjangam sangkheli hojik si madi fibam na kramai le have su thabiro adu hojik hari ba counting sida oza Manimohan thabiro counting sida kari threat tu no hojik uchi asi masi makta laiba people sida chronic ki riba mari kari no have di matang thambi oza masidi yam achau threat di have sidi khoi pun mone yare ngasagi laiba si kanu nate akhoi gi laiba population sei sida masagi normal growth ate hengat po de akhoi masi thoiro na nungnang ngoyba ada normal growth ate gi yam enjan jump to khaka da masigi hengalaiba kane influxing si sumnagi normal growth ate magi only normal birth di sugen helaro ese masidi adum chumawani aduna hujik se ngasagi akhoi nainara ai sida masigi kanu da akhoi gi JCILPS ka 2015 gi 25th July da state government ge yana gibe matungina high river population studies se oja bani mona phongbi riba oja Chinglen na high river adigi akhoi ne use seng bela kana da books da phongi ba si kai kai hai tare akhoi bo on kana da style adigi methodology tongan changsen jarak pani masi yamna authenticate oiba state government na authorized to approve to ba adugma makhal gi document ama puthok da ni na hujik te su oja Chinglen na habiri se simana adigi oja bani mona haiba dumaina masi yes masi ekhoi na tanjaba matam da ngasagi National Commission on Population na lairi basigi makhada Manipur State Population Commission na semgadabani haibasida yare masi semasi haidana MOU se yaweba adugi matungina in the last one month back ko state government gi cabinet na state cabinet masi approve tawre Manipur State Population Commission semba yare haidana masi ayaba pigreba ada yarbo di khoina na madugi modality adu adadu karke lerage na hamu tamda madudi makoida madugi data laite amasung madugi formulation da tawdri hai adu eragadi hairi basi maramda akhoi ngasai kanu dasu hojigi paper dasu yam toina dum hapani akhoi oja RK Narendra ko demographer and the head biostatistics Rimski kanu head of department biostatistics oise oja si su yam thawai yaujaba mani akhoi na su JCILPS ju akhoi ge advisor oina yam no phajana adum consult taw matamda hojigi hairiba kanu sigi oina Manipur State Population Commission semgani haibase ayaba leigre cabinet approve tawre ne hojig sem dawda ngai reba adu di sem targa di karma modality da karma
procedure da kai da semga da gyara gadi National Commission on Population gi directives makada madu semga da ni madu gi tamo reference lay huji ga haje adu eraga di khoina hajarimna use na puthorpo data oyu adagi census ki data oyu economics and statistics na puthorpo data orasu masi ki variation adu adai sidi ngasagi assumption da mai magi tongan ba methodology do pala torok ne state government sometimes masi authenticate de thaje de kaina hayaba and the last kanogi oibobi gi matam na su moina kanai dagi manipur do influx adu am legra da na adum kang ye li am chaung ye leba ko adagi handaki akhogi JCILPS and sangsal ba khongjen su state huju gi still state government sida sunna yamna onna tainaba data am puthore ba madu da khoina nuai ta na adu di Manipur State Population Commission se state government na initiate tor kana semu na habe dagi cabinet approve tor na huji semna na bagi process tu leire akhoina su moi da madu modality submit tawgre adu oragadi National Commission on Population na piri sidi kana mogi tamo reference piri se not only akhogi influx ka dang khangna banati mokhoina akhoina JCILPS tali haidana mapan gi outsider sing influx sing se masi tanthok ke ni khol kari kai ni India government gi yamna matha sari se sina taw kari mo masi de sema taragadi kano sida National Population Policy sida ju yam achaw mating mo oidoi ne ba adigi kana sagi population stabilization se population stabilization and promoting synergy between demographic, educational, environmental and development program. Mayam sida yam chaw mating pirakadoi ne magi findings sina magi data sina ba admain pirakadoi ba de National Population Commission na paikhatna ba mana aim toriba akhoi intersectoral coordination in planning the su adigi implementation ko across government agencies and other central government and state government agencies in paikal ko planning sing gi basis sama pidoi ne ba adigi mo masina muk to development da yamna vigorous people's development ama development program paikal ko matam da yam phajaba ka no ma pi contribution pidoi ne ba di masi not only state government ki mayokta or central government ki mayokta ILP chana wedan lawdu khaki ubiganu National Commission on Population na piriba directives ki makhada state commission state Manipur State Population Commission yam chaw mateng pangane hadna koida convince tawna bane ko ado hujikti masi almost same na bagi stage da leire same kan data du authenticate oiba miyam gi beda tam phagane ba तो अदो दे कोई मेसेज पंगल लोंग ना बस ILP दिगी है ना बापांगल कन बाहे बतारे ILP बो एरो अदुगा CAP की सेदम याम किनरी बा याम दिगी है ना ILP दरकार लेब्रा लेतब्रा है अदुन तुम इंडिकेट तब जरने से मणिपुर स्टेट पॉपुलेशन कमीशन सी CM की प्रपोजल जो लेरा बनी याम तो सेमा गति ए ना मयाम की तम काना बम मोइनी है वैसे लफुज जासिंग ने थमजरम के उजिक सी गुम मयाम द ह्यूमन राइट्स के एनिमल राइट्स का है बतारे एनिमल राइट्स संगाई करना बा प्रोटेक्शन तोना बा पयाम आइन मयाम सेमजले सी गुम मियाम की कारण बा है पीपल्स की कारण बा सेम मतम ने हे खोंगफम जी हे बेक हन बदोना खोंजंग मयाम जे CLP सी मयाम सही के असंग चंगलपनी अदो ताबसी याम तमन ताबगी मसाक्सी ओइबा सिगुमसद जासिने करी हाइबिनिंग अदुगा पॉपुलेशन ग्रोथ सिदा मरुइन इंडिजिनस पीपल सिंग सिदा मरत यानजलेबा मयाम सी यानजलक्तन होनबद करी करी उपाय लै कितंग थबिरम मोलो छलपसिदा मसिदी पॉलिसी न थिंगदब ने दुमदी कोइ लो यानरे ओके अदो जे मिजोराम की याम नुगाइबम ना मिजोराम सी ख्वाइदगी हेना कोइगी आइदी इफेक्ट तौदब लिस्ट अफेक्टेड हाइ तारे को migrant sing dagi sisu Mizoram sing yang matam dasu more than 1 lakh si lei re basi dasu migrant si lei anu si Mizoram gumba Nagaland gumba Arunachal Pradesh gumba sangam mi se masda ina maru ina ai concern wi Mizoram sam oi hadi Mizoram sam protected ne lei ne ada CB gi isu lak pom tam se da mogi young Mizo association yam chauba koi civil society organization ida moin appeal ma tawai CAB से हदी CAB से कोई कुछ लेते स्टेट की कुछ लेते सिद्धि सेंटर ने तो क्या ना खला गड़ी है तो forcibly तोड़ कुछ भी आये थे अदर माना कोई नौना युम्बान बगी कोई लंबी देशंग इबा ना सिंग से मसी अंगांग याम बनती को अंगांग याम बदा कोई अवार्ड पे भी नहीं तेरे मोइना अंगांग पोपट ताना भी रोए ना है तो indigenous people सिंग से मतलब दे कोई मसी हंगलन बसी नतना मधु कोई लंबी ले रहा ओइदोरे ना मो अदुगी वा भक्त थाक भक्त संखले अदर population control तो वगी हदी अकोन पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का हरी से सी लोन बिदियाम फजबा मरुन अकोगी पोक पथिंग बसिने डिफरेंट वेज दा अदुसु याम कोहर्सिव ओइबदा से हंदक यामना अंगपना अंगांग अनी दगी हेनबिगनो करी अहुम सुरगदी अंगांग अहुम पोकपा नुपा दो मदो कोगी जेल थाजन गदमनि का हरे इने हदी जेल थाजन गदमनि कना कना गुमसगी लनाय मोनिको बाबा रामदेव दे हरे आइदी पाखंगनी कोई पाखंग कोई गुमसे युम पांद पाखंग कोई गुमसे मसी ऑनर टोबियो अदु स्पेशल ऑनर टोगदमनि का हरे ने अदर मादी हाय कोगी अनी सुबा अंगांग भक्ति यारसे
ahum subato madudadi kogi har pibagi wa adigi ration card pibagi wa adigi masi khudung chapse amata piragum si mari suragadi jen thajang go hai adugi thaktane aduna kogi India da two style gi norm se masi ek oina lo oina lakna na bagi am kan ba pressure ma pina ra iba aduna andak ikui kui ding da MP cham ga kun mangana mamangi kano da lok sabha gi tam da cham ku mangana sign to ga president the petition pisale two style norm se laisi adua ani da gi helaboi di madur gadi vote lepa handaba vote hadaba handaba constitution ni sak jum pangandaba adu wa bok hajat leiba adu India gi ne Bihar sumbayai UP te sumbayai Bengal sumbayai ba adu north east madu pan yam sokodori ba madu asoba singba ma thorka doine adu hojik India gi hongai ba population gi policy adu magi policy da mami tar ka do report sing se masi koi kupna nei na wa ma change ba adu Manipur re hojik pok pai chang di yum su panatre yamba adu gi pok su pok tre hojik angang ani pok pa misi masing thibada kogi lesalaktrabane aduna hojik muslim ju hojik ngasai angang yami ka harise hojiti doctor heda salamnina doctor su am hojikti magi surgery se surgery to doctor se ko incentive pi mapan dagi de ko award ke pi hadi surgery kwari masi am to buse angang unabada kati thaba kwari ena kati thaba se koi masi award ke pi ni family Manipur di film thoi bra haiba wafon duri na aduna Manipur di pangan martasu yaim ko ba yaim bi ko buse leitre haire hadi angang do ani gatang po di krai di om su batrok di yam trok du yam missing be missing gi wala e adana Manipur da ko yumban kai ban gi lambi sta su ayam mana ko nupa su nupi su ma yum palak ta bi asong bas social issues mala e adi angang missing am ta bagi adi gi theng long bagi hadi let marriage ai tar let marriage gi problem di angang so adi angang leibagi film si leisala trade IBF to ba yo paisa huge cost to ba yo mayam awaba mne ana Manipur research da ko yang kup na ko sai uji population commission state na uji yare hari si madu hoi thabo ono ontok padu ontok pirage di am phani khale adu loina na ko man power planning adu indigenous people gi ujaba ko gi tongan ba ko development ki adi development is the best contraceptive hari ne ana angang masing hindan gi hai tar boi di coercive obi du natab magi developmental ko gi magi effort ma activities ma hengala kanda madun masan mathanda ko warap log gi to amane aduna mata di ko gi north east ki da mutadi maro na Manipur gi da mutadi masa ji da ko yam kana ko population di gu basta da pire ba message ga ko de le film jeng sa ko mani mon ha gi bse hadi missing whatsapp basing gi awaba ada ayam basing gi awaba manade aduna ko gi India se ko gi one policy na ko India pumba salai bi aroi magi tonga tonga ba na awat pagi aduna awat pa sing sida lai bagi problem se masi yamna peculiar ne masi local kanda masi top policy matangai fade do item jang okay missing what pega wa basu lai bari na masi missing hengkan na bagi tangai patab su lai adu Manipur state population commission linkhala kanda adu tonga tonga policy mayama system mayama semtu kanda singba mayam the indigenous threat adu ko gi ojagi aboriginal threat mayam se handra kani habiduni yam ngai jing asigi July 11 World Population Day ga mari leina pangthok pa adu ga loina hariba population crisis sida ko tonga tonga guessing oja oja Chinglen Maisnam loina oja Moirangthem Manimohan loina JCILPS Convenor Yumnamcha Dilipkumar lengbi tona ngasigi episode asibu thawai happy buta guess ong pu manu nei makhai thaga sei loina ngasigi loina manu ni taram se mata se tension jari me apono poroi boina kurum jari